umukobwa yabwirwa n'iki ko igihe cye kigeze? Fiyansaye ndende ikintu ifasha bon ku bakobwa babwirwa n'iki umutipe kuko muzobana. Hama point ya kabiri tugiye kuvugana ku bakobwa ko dukeneye kugira stop. Aho niho fiyansaye nyinshi zipfira, hama kubona mariage z'undi mugenzi wawe yabaye, sivyo? Ushobora kubona yuko uwo muhungu ari kugutinza. Hello, meze neza, mugwe neza? Je ndashima Imana, meze neza cane. Nizere ko aho muri hose mumeze neza. Twongeye kugaruka mu kiganiro cacu co kuganira ku bintu vyerekeye engagement y'urugo canke se ukuntu twagenda mu rugo, ukuntu twakubaka urugo. Twongeye kuza muri partitu yacu, ngiye kuganira n'abakobwa noneho. Ngiye kuganira n'abakobwa kandi ndizera yuko biri bugende neza. Ndi kubashimira mwebwe mwese muri kudukurikirana, mwebwe mwese muri kutuba hafi mutwandikira, mudahwema kutugira inama canke kuduhamagara. Nukuri biri kudushimisha cane, biri kunshimisha cane kutwankuraja. Mbega ibintu vyiza, biraryoshe cane, courage zanyu zirantera nyene imbaraga nyinshi ndazi. So tugiye kuganira ku bintu vyiza cane no ukuntu mutwitaho, ukuntu mumbwira ati sisi ukwiye gukora gutya, ukwiye gukora gutya, ati ikiganiro mwazanye ni ciza, ni fresh sana. Biri kunyubaka cane kandi biri kungaragaza ko mfise abantu bari ku ruhande rwanje. Uzi gukora ikintu ntubone umuntu ukubwira ati wow canke se ntabwo ubikoze neza. Birababaza cane, umenga wataye umwanya canke wataye n'umwanya wawe nuko nabivuga, canke wataye akazi kawe wakagombye kujamwo. So nukuri ndabashimira cyane mwebwe mwese muri kutwandikira, muri kudusanga na inbox. Nukuri Imana ibahezagire cane. Hama tugiye kuganira ku bakobwa bacu, abasore bacu. Ndazi uyu munsi turavugana ibintu vyiza cane, vyiza cane. Mube concentre ku byo tugiye kuvugana cane. Aho urashaka kwibaza ngo sisi noneho agiye kuzana ibiki? Tugiye kuvugana ku bintu ndagenda ndabivugaho ku bakobwa, ku bintu ku dupoint, niko navuga ku mapoint agiye atandukanye. Hari nko kuvuga ku bwoba, ku bwenge, ku bwa caractère y'umukobwa, kwihangana, kunyugwa n'ibanga, kubika umukobwa ubika ibanga no kwiyubaha ubwe ubwite. Nuko nguko dushaka kubivuganaho. So tugiye gutangira ku mukobwa w'ubwoba. Abakobwa bagira ubwoba bwo kubaka urugo, sivyo? Ati ushaka kuvuga ati noneho agiye kutubwira ibiki? Okay, reka tubikurikirane twese hamwe muri iki kiganiro. Turaza kubikurikirana neza kandi ndabizi ko turi busoze kino kiganiro twuyubatse canke se ubwo bwoba bwaduhezemo. Hari abakobwa bafise ubwoba bwinshi cane bwabagiyemwo kubw'urugo runaka babonye. Bakaba barabonye urundi rugo rwaratandukanye, canke se umugabo yarakubita umugore cane, canke se ugasanga umugabo hari ukuntu yima liberté nyinshi cane umugore, avuga ati jewe navyo nzoshobora, reka navyo nzoshobora, ivyo navyo nshoboye. Avuga ati jewe rero icyo ngiye gukora, ngiye kubaho gutyo nirira ambiance, hama ivy'abagabo hiyo ntabyo nshaka. So ndakubwiza ukuri yuko ivyo ushobora kubona yuko byaguteye ubwoba, ahangaha uraza kuhakirira cane. So ushobora kubona yuko kuzine wawe ashobora kuba yarafise umugabo ashobora gutaha akamukubita. Wowe ukibaza ko abandi bagabo bose ariko bameze, ntabwo ariko bameze. So hari abahungu badafite caractère zimwe n'iz'abandi, kuko dushobora kubivuga ntabwo baba bavukana canke ntabwo baba bavuye mu nda zimwe ngo kugira bagire caractère zimwe, sivyo? Hama hari n'undi ushobora gusanga yarabaye muri famille abona umugore, sivyo? Abagore papa w'urugo atashe, ebana navuga gute, ni nk'ingo itashe, abana bagahita bagenda mu byumba bakirukanga ati ibi ntabyo nzojamwo. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ubwo bwoba bukurimwo, ubwo bwoba wumva yuko udashobora kubaka urugo, ntabwo ariko bimeze. Hari n'abandi bagira ubwoba
bivanye nuko babona navuze kuri caractère hari abakubitwa hari n'abandi babona yuko abagabo batashe abana bahita bagenda mu cumba canke birukanga ati iyo niyo navuga yuko iyo ni discipline iri muri chaque famille ifise discipline yayo so rero uba ushobora gucrea urugo rwawe wenyine ukaruyobora uko we n'umugabo wawe mumeze uko mubishoboye kandi biragenda neza ikintu c'ubwoba rero gikunze kwinjira mu bakobwa cane bakagira ubwoba hari n'abandi rero bagira ubwoba bw'ubuzima bakavuga ati yo je nshaka rero muhungu udafise n'akazi sishobora vraiment norara ubusa reka ndagutangarize yuko ubuzima bw'umuntu buhinduka mu mwanya mutoya cane wowe ushobora kumubona uwo musore ko ashoboye kuba adafise ibintu bifadika muri ako kanya sivyo ariko mu wundi mwanya ashobora kuguhindukana umwanya n'umwanya kuko tuba kw'isi kandi ibintu byose n'Imana irabidufashamo sivyo none hama ikintu cose ubuzima burahinduka bisaba yuko ubwo bwoba buguheramwo urumva ico kintu c'ubwoba ndizira yuko ntabwo abahungu bose ari kimwe hari n'abakobwa rero ngiye gusorezaho ku bwoba ku kintu c'ubwoba baba barahuye na deception urumva nyinshi cyane bakabona umuhungu runaka yarampemukiye swati hari n'abakobwa benshi baje muri engagement ya mariage sivyo hama umuhungu akamutereta donc akamurambagiza muri ndi mvugo bakaja muri engagement ya mariage ibintu byose bikagenda neza urugo rugiye kuba bien guys hama bikagira gute rugahagarara biri muri no bintu by'ububaganize bigahagarara umukobwa acagira ubwoba bwati oya sinzosubira vraiment sinzosubira kubera iki kubera ikintu yibitsemwo c'ubwoba c'ubwoba kuko abona yuko abahungu bose bameze kimwe n'uyo wundi azoza kunkiniraho oya amasheri ntago abahungu bose bameze kimwe hari umuhungu wawe waguteganyirijwe atameze nk'uwo wakundanye mbere nk'uwo wakundanye cyangwa uwo mutandukanye ntago abahungu bose bameze kimwe reka twikuremo ico kintu c'ubwoba twumve yuko dushoboye kugenda kubaka urugo hama point ya kabiri tugiye kuvugana ku bakobwa ko dukeneye kugira ikintu c'ubwenge cyane wisdom ikintu c'ubwenge kirakenewe abakobwa twarakibuze mu rugo rwacu sivyo tukeneye kugira ikintu c'ubwenge nimvuga ngo ikintu c'ubwenge ntago ari kugenda kuvyiga mu université canke se mu masegonde canke mu primaire oya ikintu c'ubwenge ni ubukure bwacu ukamenya ubuzima uri kunyuramwo ukamenya yuko ukeneye ubwenge sibyo none dukeneye ubwenge bwinshi cyane bwo kubungabunga abo ba fiancé bacu bo kumva bwo kugira ubwenge bwo kuba nimba nasohokanye na fiancé wanje ni gute namwitwaraho ni gute namwitwaraho hari abakobwa nyambona hano bikantwenza umutipe aramuhamagaye aravuze ati sheri no musi ndakeneye ko dusohokana kameme tugende tuganire ko tuzushoreranye na quartier yanyu yose sasa yahamagaye quartier yanyu yose yahamagaye wowe wenyine abo bandi birashobora gushika ko ufite abakopine benshi sibyo kuko natwe twaba tubikora ugasanga umutipe arahamagaye umukobwa umwe twese aradukuruye twese hewe akadutwara tukagenda tukakonsoma uwo musore abandi kandi yarafise ibintu ashaka kumubwira sibyo rero ico gihe iyo utagize ubwenge wakabona ujanye n'abo bakobwa bose mugeze muri engagement ariko ya mariage sindi kuvuga ngo twadukupe hayavuga gute adolescent urumva ndi kuvuga kuri abandi bageze kubaka urugo pana mwebwe mutaragera kubaka urugo babandi babona ko uyu mutipe ashobora kunsha mu rugo ugaca ushorerana n'abakobwa bose b'abagenzi bawe uya hari umwanya wo gusohokana n'abagenzi bawe urumva hari n'umwanya wo kugenda kuganira n'uwo musheri wawe ashobora kukubwira none ubuzi ibyo agiye kukubwira gute hari ijambo adashobora kubwira imbere y'abo bakobwa mugendana kandi kugenda n'abo bakobwa benshi kugenda kureba uwo muhungu n'abo bakobwa benshi niho hantu hakunda kuba ibibazo mw'abantu niho hantu hakunda kuba ibibazo ukumva ngo runaka yantwaye umusheri atamutwara wabuze ubwenge
wabuze ubwenge uramutwara yaguhamagara umusheri ngo tugende sheri ngo tugende ngo my bestie sha tugende my bestie na my bestie shahu ku bintu by'urukundo my bestie hiyo ku ruhande rwanyu my bestie ku musore abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubu barahuze kubera murabatwara mukabereka izo nshuti zanyu gatozi zibajya kampapa urayibona nuko nguko tukeneye kugira ubwenge mvuze kuri iyo point yo kugira ubwenge mvuze ku cyambere yuko ku bakobwa abasore babwira ngo ndakeneye ko tuganira ugatuza ushoreranya inshuti zawe stop aho niho fiançailles nyinshi zipfira hama urumva ugatanga kuvuga ati ngo mfise deception ni wowe wavyikwegeye sibyo gira ubwenge gira umwanya wo gusohokana n'abo bakobwa bagenzi bawe urumva hama ugena umwanya mwicara n'uwo musheri wa mukaganira sibyo nshuti yanje hama ikindi ugasanga umukobwa yabuze ubwenge ku buryo apana wowe ukibaza ngo wowe ntabwo ubona ko ufise ico kibazo oya reka nze nkubwire ntabwo uzi ko ufise ico kibazo twebwe tuba tukureba cyangwa tuba turi kumwe nitwe tubibona ko ufise ico kibazo cyo kugira iki cyo ugasanga mugiye muri engagement ya mariage turashize aho sasa bije ya mariage wowe ukibaza ngo umuntu afise ubwo bwenge bwo kwakira ibyo bintu umugiye kukuganiraho kumbe sihari ugafata ubushobozi bw'umugabo wawe agiye kugutwara sibyo ugaca umuzanira ibintu birengeye ubwenge bwiwe cyangwa ibihengeye bije yiwe ugashaka sheri urabona jewe narapanze mariage yanje kwizobera muri iyi tente imeze gutya oya ukeneye kugira ubwenge ukavuga ati uyu mutipe ugiye kuntwara ndamukunda sibyo ndamukunda nawe arankunda icambere ni urukundo hagati yawe n'uwo musheri mugiye kubana ni urukundo hama hagahita haza ubwenge noneho bwo gukomeza urwo rukundo uri kunyumva umweretse bije iyo tente nta mafaranga afite sibyo ugahita ugenda uko ugenda mu nzu nyinshi z'abakobwa bagenzi bawe barongowe ugaca ugenda kubona ukuntu idekoye imeze neza ati nani ndabishaka yo sheri uzi nukuri yo mukopine wanje yambaye ikanzu imeze gutya avuye mu Faransa none mu mukopine wewe umusheri we yamuguri ikanzu ivuye mu Faransa ubaza ko ari kimwe na nuyo onye muri kumwe oya reba ubuzima umusheri wari kunyuramo canke uwo mutipe muri kumwe hamujyane nabwo ugira ubwenge kuko bakunda kuvuga cyane yuko umutima w'urugo ni twebwe tureba mutima w'urugo none tutagira uwo mutima w'urugo kandi buriya urugo kugira rugende neza ni umukobwa abagabo bo baplatikanye iby'abagabo hama twebwe tugakora inshingano zacu nk'abagore mu rugo rwacu tukagira ubwo bwenge bwo kubaka ukagira ubwo bwenge bwo kuganiriza uwo muhungu muri kumwe ukagira ubwo bwenge bwo kubana na famiye yiwe sibyo hari nk'abakobwa hewe nje nyambona bavuze ngo sheri waramubwiye ngo sheri ejo nzogutwara kwerekana kwa mama havuga ati nta kibazo kumva ari fière ejo nzogenda kwerekana kwa mabukwe uzogenda kwerekana kwa mabukwe hama ntugenda kwerekana kwa mabukwe uzogenda umeze gute ugasanga ufite uko yambara hariya hanze nivyo atwaye iwabo n'umuhungu ivyo atwaye iwawe n'umuhungu ivyo bintu bishobora kuba umuhungu muri kugendana ashobora kuba bikunda ariko turebe societe yacu turebe abavyeyi bacu batureze sivyo turebe ibyo bakunda turebe ibyo bishimye ukagenda wambaye za mini zawe sivyo ukagenda wambaye ibiki ya dupira tuba tugera hano urumva kugenda wambaye ibintu biri bizaho ukuntu ushobora kugenda wikwije uwo mwanya umwe gusa ukihangana nyuma ukunda utuntu tutumini cyangwa ukunda utuntu twerekana turi sexy nta kibazo uwo mwanya ukihangana kuko ugiye kuramutsa abantu bakuru abantu bazima ibyo binakunze kubibona cyane ugasanga umukobwa aragiye arakumara amaje neza kubera kubura ubwenge dukeneye ubwenge
mu rugendo rwacu rwa fiançailles, dukeneye ubwenge mu rugo rwacu twebwe abakobwa, dukeneye ubwenge no kuri sosiyete nyarwanda tubayemwo cyangwa se dutuyemwo, urumva dukeneye ubwo bwenge cyane, sibyo cyane. Hama ikindi cya gatatu tugiye kuvuga naho karakteri. Karakteri inshuti zanje, karakteri ziratunaniye neza ku bakobwa, ziri gusenya ingo cyangwa se ziri gutuma tudashaka vuba ubwa karakteri zacu, sibyo? Reka tuze tubwizanya ukuri, sibyo? Kuko ukuri kurajyana, ariko ukuri kurakiza ku bantu bagiye kukwemera, siko kuri? Ukuri kurajyana kandi ukuri kurakiza, ni ibintu bibiri bijyanye, birajyana kandi bigakiza. Karakteri zacu ugasanga umukobwa afite karakteri zikomeye, ngo je nikomeze, iryo jambo ngo je nikomeze ni ribi. Ngo je niko nteye, ngo je nkubwiza umuntu ukuri, nukuri nivyo, niko uteye, ubwiza umuntu ukuri kandi ukuri ni kwiza, ariko reba uko kuri hano urakuvugira. Ugasanga umuntu akunze kwivumbura cyane, uri kumva kwivumbura cyane, kwigumura, umusore yagutwaye ahantu. Ibyo ndi kubabwira nuko nkunze kubibona cyane, kandi ni ibintu twese muri sosiyete yacu dukunze kubona, cyangwa abakobwa benshi dukunze kubamo. Ugasanga arivumbuye, kubera iki none, kubera iki uvugishije uriya mukobwa, kubera amuvugishije none ni ikibazo? Ntabwo ari ikibazo kumuramutsa. Ugasanga hari umugenzi wanjye yigeze kumbwira ngo yigeze gusohokana umusheri wiwe, ntabwo bari bwabana ariko barabanye ntabwo ndibavuga amazina ku gasekirite yanje. Haba amusohokanye aho hantu, hari muri resitora nziza cyane kandi izimbye cyane. Hewe ikintu bapfura kizi ngo bapfuye, urumva umuseriveri yaraje arabaza murafata iki, undi aramubwira, umuhungu amubwira ibyo ashaka, umukobwa amubwira ibyo ashaka. Umuseriveri azanye ibyo kurya cyangwa ibyo bintu bari bakiriye ndazi bari basabye, umukobwa aravuga ngo kubera iki ngo ufashe ibintu ngo bitari ngo bidasa n'ibyanje. Ntabwo tuba dukwiye, ntabwo jewe ibintu jewe njya ari byo musheri wanje bajya, kuko estoma ashaka kuba ajya salade nke ntazijya, ugasanga zineye amarere, urumva ndazi. Aca arashavura rero uwo mukobwa ngo ntibishoboka, acamuta muri iyo resitora arataha atanariye n'ibyo byo kurya yari yasabye. Je narabajije uwo mutipe karantera iyo story, ntabwo byagenze gutora biriya ngo ndabirya, uranya nce mpaguruka nca ndataha. Uri kumva iyo karakteri yo kwigumura, kwivumbura, agashaka gukora utuntu tubi, kandi ugasanga tukubujije ayo mahirwe yawe. Umuhungu aca kubona yuko bwenge ntabwo kabisa, bwenge ntabwo ntabuhari. Karakteri zacu nizo zizoduha kuduhesha kubaka urugo rwiza, karakteri ntabwo ntabwo urugo ari iyo rugendo rwawe uri kumwe n'uwo mufiance wawe muri iyo fiançailles, no, aho uri kwibesha cyane. Urugo ni nyuma, après mariage, tu vois, après mariage niho urugo nibwo rwitwa urugo. Rero igihe utabitanguye neza, aka kanya turi muri engagement ya fiançailles, witware neza, comportement nziza, neza, mwubahane, donc ugire ubwo bwenge, ugire n'izo karakteri nziza. Shanda kubwije ukuri, igihe ibyo bintu utarabireka, sibyo, utaragira ubwo bwenge, utaragira karakteri nziza, nta mugabo uzoronka. Okay, ushaka kumubona mu nzira zawe ntazi, ariko urwo rugo ntabwo ruzoramba, ntabwo rushaka kuramba. Ntabwo ni hamwe sinzi umuhanzi ejo bundi yavuze ngo biroroshe kukamanika ngo kandi ntibiroroshe no kukamanura. Voilà, nivyo impamvu yabivuze nuko amaze kubibona cyane ko biba, nuko amaze kubibona ko cyane ko biba, nuko bwa karakteri zacu. Urumva impamvu ingo z'ubu zisiye zitandukana, ni karakteri zibiri zahuye zitahwanye neza. Urumva ntabwo zirahwana neza ngo zubake. Urumva uyu afise ibyo yavanye iwabo,
n'uyu afise ivyo yavanywa, ariko muri engagement yanyu ya fiançailles en tout cas muba mumaze kurebana, muba mumaze kwigana, umaze kwiga umuhungu, umaze kumenya ico akunda n'ico yanka, sibyo? Umaze kumenya umukobwa ico akunda n'ico yanka, ushaka kumenya ati uyu mukobwa turi kugendana akunda iyo nambaye style, sibyo? Ndazi hama naho umuhungu ukamenya ati umufiance wanje vraiment akunda kwifotoza, yo kumutwara ama studio, ivyo ni ibintu ufite umenya ico yanka n'ico akunda, sibyo? Karaktere zacu zituma tutubaka urugo neza. Karaktere zacu rero dukeneye kuzitondera cyane muri engagement ya mariage, niho ibintu byose bipfira buriya, niho ibintu byose bipfira bigapfa bikagenda. So icya kane ni kucerekeye kwihangana. Umukobwa cyangwa umugore ukeneye kubaka urugo rwiwe, iki kintu nico kintu ca mbere ahubwo nico kintu coza ku mwanya wa mbere. Udafise kwihangana ugasanga hewe muri fiançailles agusohokana chaque weekend, sasa reka rero mwubakane, mubane, kuko urumva iyo umuntu agiye kubana n'umuntu hahita haza utundi tuntu twinshi cyane, swat abo bana, swat ubundi buzima burahinduka, mugiye kubana, umuhungu yaramenyere kwibana we wenyene, akimenya kuri relation, azanye undi muntu, umva ni charge ibigiye kuri we, urumva y'amafaranga mwana mugenda kujyamwo ambiance biranse. Sasa umukobwa ugaca usanga umukobwa kwa kwihangana kuraheze, nta guhari, acavuga ati none kubera ko babikoraga mbere ererere. Oya, dukwiye kugira kwihangana, cyangwa asanga tukiri muri engagement nyene ya mariage, muri fiançailles, ugasanga ico wabonye undi muntu yakoreye undi mukobwa, n'amakouple abiri, mwese muragendana, gushashira nguzi yuko ngo runaka ngo shewe yamuguriye ngo iPhone, urumva wowe uracari kuri Tecno, none bisaba kwihangana. Iyo iPhone yayigezeho gute? Iyo iPhone na wewe ejo nejo bundi ushaka kuyigeraho. So tukeneye kugira ukwihangana. Umukobwa udafise kwihangana nta urugo wagubaka, kuko mu rugo duhuramwo n'ibintu byinshi cyane, tuzogenda tuvyiga, duhuramwo n'ibigeragezo byinshi cyane. Udafise kwihangana ntibishoboka, biba bipfuye. Ukeneye kugira ukwihangana muri engagement yawe ya mariage. Ushobora kubona mariage z'undi mugenzi wawe yabaye, sivyo? Ushobora kubona yuko uwo muhungu ari kugutinza, uri kuvuga ati none se ko mbona abandi bantu bari kurongorwa, bari kugenda barongorwa, igicaho ntago kiragera. Ihangane, biraza vuba biko biraza, sivyo? Ihangane, gira uko kwihangana. Ati uyago byo umuhungu je mbona atafite gahunda, arayifise masheri, arayifise, ahubwo ni plan yiwe, ari guplaninga ibintu vyiwe, kandi mugendeshe gahoro, ntago bisaba kwihuta cyane. Iyo ibintu vyihuse birapfa, birapfa cyane, sivyo? Genda gahoro. Izo mariage uri kugendamo ukabona tuza, icara utuze. Si umukunda, ihangane. Ako si utamukunda nyene bya bintu uvuga ati ngo nta gahunda afise, ndamuretse, uramuretse, uzokwamu umureka, sivyo? Karaktere zacu cyangwa se kwihangana kwacu nibyo bintu bitwubakira. Ugasanga umuntu aho uravuga ngo mfise deception, kangisubire ico kintu gitinde wundi gutsikindi kintu, deception, ngo mfite deception, ngo abahungu benshi, ugasanga yakunde n'abahungu benshi bakazana ibyo mu mariage bigapfa. Urumva n'abakobwa benshi nzi cyane, benshi cyane tumbona cyangwa se tubona twese tugendana, sibyo? Bigapfa, ugasanga umuhungu wa mbere biranse, umuhungu wa kabiri biranse. Tuvugisha ukuri, tugendane mu kuri, sivyo? Ico gihe abahungu ko batavukana, batava mu nda zimwe, ico gihe ni ikibazo cy'umuhungu cyangwa ni ikibazo cyawe? Ni ikibazo cyawe. Hari nicyo kica karaktere navuze, hari no kwihangana. Wabuze ukwihangana muri wewe, sivyo? Ego birashoboka cyane, ndabyumva cyane. Hari abahungu bakunze gukinira kuba n'abakobwa,
ariko ntago ari bose. Hari abahungu bazima bakiriho, sivyo? Ntago ari bose. Iyo umaze kubona yuko umaze guhebana n'umuhungu wa mbere, uwa kabiri, wa gatatu, itekereze, icara utekereze, uvuga ati ninjye kibazo noneho, ni kihe kintu nkwiye kuva muri ubu buzima, kugira kwihangana. Ihanganire ubuzima muri kunyuramo n'uwo musheri wawe, ihanganire ubuzima muri kunyuramo n'uwo musore, peu importe ukuntu ameze, yaba aresha gute, yaba ari mugufi, yaba ari muremure, yaba ananutse, yaba areba ukuntu, yaba peu importe ukuntu ameze, mwihanganire. Ihangane ubuzima. Icyo adafise ntaba agifise, icyo afise aragifise, muragisangira, sibyo? Gira umutima wo kwihangana muri engagement yawe ya mariage cyangwa se muri fiançailles yawe. Ikindi cya nyuma cyangwa se gisatire ibya nyuma, kunyugwa biri kutunanira, tuba dushaka iby'abandi bafise. Ndongeye kukigarukaho, iby'abandi bafise, ibyo ufise kano kanya ni ibyo ngibyo. Ibyo udafise ntabwo ukwiye kugenda kubishakira ahandi, ugasanga turi gucana inyuma, urumva, kubera kutanyugwa, sibyo? Kubera kutanyugwa kwawe uri kumuca inyuma. Mbere waza yuko abahungu tuba turi guca inyuma cyangwa tuba uri kwica inyuma, waza yuko udafise ubwenge? Uramukunda ufata ishabi mutipe vema, nukuri basha, nkunda kumva amastori menshi ukumva ngo nukuri basha, akambabwira je uyu mutipe ndamukunda, sibyo? Ndamukunda ariko nuko atafise amafaranga, cyangwa se ntabwo ankoreye ibyo mba nifuza mu buzima bwanjye. Muriya nawe sindamukunda ko hari profil runaka ndi kumuprofitaho, sibyo? Hari kirato runaka, hari plante runaka, hari donc ishakoshi runaka, urumva kutanyugwa, ugasanga biri kudutuma hari andi mahigwe tutaronka kubera kutanyugwa. Reka unyugwe n'ibyo ufise aka kanya. Jewe sinigeze nsuzugura abahungu, umuhungu wese namuhaga agaciro kiwe, naramuhaga uwo mwanya nkamwumva, sibyo? Kuko umuhungu navuga yuko abana b'abahungu cyangwa abagabo ni imitwe, nkuko Bibiliya bivuga, ni imitwe, urumva? Nkuko Imana yabiduse, ni imitwe. Iyo umuntu abaye umutwe aba ari capable gukora ikintu cyose, sibyo? Wewe ntabwo uri kunyugwa ubuzima uri kunyuramwo kano kanya n'uwo musheri wawe. Hama ejo bundi yazaro acuvuga ngo uriya mutipe mwaragendanye none waranyuzwe n'ibyo yaguhaga cyangwa n'ibyo yaburaga. Nkunze kumva amatemonyage meza cyane, nkumva ndayashimye, nkumva ndishimye cyane, ukumva umuntu akavuga ngo uyu mugore wanje ngo yankunze uko ndi. Biraryoshe kumva iryo jambo. Antukangira abagabo bavuga nangiye kuvuga abagore bavuga abagabo bababwira ayo magambo, cyangwa abagabo baba babwira abandi bantu ku ruhande ndazi, bakabwira ngo umugore wanje yankunze uko ndi, yankunze ntacyo mfise. Biraryoshe, témoignage iraryoshe cyane. Hari undi mukinyi ejo bundi narebye kuri YouTube avuga urugendo rwa mariage n'umugore wiwe, numva aranyuzwe, urumva? Numva hari kunyugwa uwo mugore yari afise, urumva? Akabana n'umugore nta mafaranga afise, urumva? Nta mafaranga afise, ni ibibazo nyine bagiye banyuramo, ariko umugore akanyugwa, akavuga ati jewe nakunze wowe, sibyo? Sinigeze nkunda ibyo ufise. Siko kuri? Abatipe benshi muri no minsi bamaze iminsi banyandikira bambwira ati ebana turakeneye ko uzotubwirira, donc uzovuga ku kintu abakobwa basigaye baje bari kuri target, turangiza gukora civil dans 2 mois divorce. Uri kunyumva?
divorce wawe ukibonye cya kintu cyo kutanyurwa canke cyo kugira ikintu gukunda utuntu divorce ako kanya ati baragera mu ngo. Niyo mpamvu abasore bubu nabo basigaye bafise ikintu c'ubwoba cya kintu natangiriyeho baradukiraho ubwoba kuko baba barabibonye baba barahuye nabyo. Ariko ibyo nabwiye abakobwa kano kanya iyi video ndabizi ko itari burabwe gusa n'umukobwa gusa, ibyo nababwiye abakobwa namwe abahungu biraberekeye, mukwiye kureka ubwoba. Abakobwa bose ntago ari abana babi, abakobwa bose ntago bameze kimwe, hari umukobwa muzima sibyo ugasanga batugiraho ubwoba kubera iki? Nibyo bintu bakunze kubona. Dukwiye kunyurwa n'ibyo dufise kano kanya, kandi mu kunyurwa kwawe niko kuza kugaragariza ibyiza biri imbere yawe. Ndizera yuko kunyurwaho tugize hama tuvyumvise neza. Hama ikindi umukobwa akwiye kugira ibanga. Ningo nyinshi ziri gusenyuka kuko nta banga rigihari. Uba wumva yuko ikintu cyose upfuye n'umusheri wawe uca ugenda kugitransfera ahandi hantu, kandi aho hantu ugitwaye nshuti yanjye kiragenda kiguma kigenda, ni chaîne alimentaire, kiguma kikagenda wowe ukazobabara ngo kubera iki ngo nabikubwiye ngo wabimubwiraga iki? Wakwibika ibanga ryawe ko ibanga rikunaniye kubika, nta muntu ari kubikira. Ibikira iryo banga ryawe ry'uwo mufiance muri kumwe. Ngurabizi nguriya musore sha nguriya musore ngo nta kintu vraiment nguzi yuko ngo angera imbere ngo nta n'ijambo ngo ambwira. Ibyo bintu ni ibintu ukwiye ukagenda ugacafuza umuntu mugiye kuzubakana imbere y'abandi bakobwa cyangwa imbere y'umuryango wa cyangwa imbere y'abantu bamukorana, sibyo? Wowe baza yuko bari abantu buri kubibwira bon bashaka kwereka yuko uwo mwanya bari intéressé uko byumva, ariko bari gutwenga babona ko ubuze ubwenge. Urasohoka gato gacavuga ngo sha yabuze ubwenge kabisa, uriya ni wa muntu agiye gushira mu rugo. Uri kunyumva? Uri kumva ukuntu abantu tumeze ukuntu turakwitayeho, turi kukumva, turi kumva ati inkuru wayishize hejuru, ati nta kintu nta kintu, ati nta n'amafaranga afise bana, ubushobozi bwiwe butwara hanze ushaka iki? Ati nta mafaranga afise. Amafaranga ntago ariyo yubaka guys, ntago ariyo yubaka. Amafaranga ni igikoresho umuntu akoresha, ariko ntago arico twubakisha urugo. Turagikoresha yego sibyo, ariko ntago ariyo azakubakira urugo. Ushobora kugana muri urwo rugo ururimo ayo mafaranga sibyo, ariko ntugire amahoro. Ushobora kugana muri urwo rugo rurimo ibintu byose, urugurura ahantu hose ugasanga aho ibintu byose amafaranga, ariko nta mahoro, nta n'urukundo ruhari. Urumva ko amafaranga atatwubakira. Amafaranga ni igikoresho dukoresha mu buzima tubayeho. Urumva aho ugasanga wa wundi atari amafaranga menshi afite babanye neza. Urukumva yuko uhora wibaza none kubera iki je mfise imodoka, ngendera mu modoka, mfise papa nambara bazerishe, nambara ikintu gihenze, amabiju ndazi ahenze, kubera iki nafise amahoro? Ni kubera amafaranga ntago ariyo yubaka. Nico kintu twagiye tutagetinga, ugasanga turakubise swata canke tukubise ibidashoboka kubera hari focus twarafocusinzeho. Ukareba umutipe afise imodoka, umutipe afise iyo nzu, urumva ukibaza yuko uwo mutipe ari byo bizoguha amahoro. Oya, reba neza gira ikintu cyo kwihangana mu buzima bwose uri kunyuramo, canke se kubika ibanga. Nicyo twari tugezeho. Ugasanga uragenda kwandagaza umugabo wawe canke se umufiance wawe, turagutwenga turaguseka, upfa gusoka gusa gatoya agatanga gukoraho amakomantere. Urumva wowe ugasanga ukaba wizeye uwo muntu uri kubibwira ngo ni umunyamabanga wawe. Nta munyamabanga kuri ino si, ni wowe n'urugo rwawe, wowe wenyene canke n'uwo mugiye kugubakana. Nta wundi munyamabanga ibanga utibikiye. Ntuzigere umenya ngo ahantu undi muntu uzari kubukira, aho hantu uribeshe cyane. Tugiye gusoreza kuri iki kintu cyo kwiyubaha. Ikintu cyo kwiyubaha, iki cyo
ntago cerekeye gusa umukobwa, twese nk'abadamu canke n'abantu turi muri engagement kiratwerekeye, siko kuri kiratwerekeye. Ugasanga umukobwa ntago aniyubashe na gato, ibintu byose aravuga, ahantu hose ageze arivugira we, nta limite agira, nta limite agira, urivugira wabature, uragenda ukagenda ukavuga. Kwiyubaha mu buzima biragufasha, kwiyubaha mu rugendo rwawe uri kumwe n'uwo muntu mugiye kubana biragufasha, ukiyubaha ukagenda wiyubashe. Mwamugiye mwamufite gahunda, ukagenda ukareba n'ukuntu ugiye wifasha imbere yiwe. Ukwiyubaha amagambo uvuga, ukareba umwanya ukwiye kuyavugiramo, ukareba umwanya n'abantu ugiye kuyabwira. Hari ibintu byinshi dukunze kubona hano hanze, ugasanga umukobwa vraiment yabuze kwiyubaha, ugasanga ari gutuka abantu bose, ugasanga amasitati yiwe ntago yiyubashe. Stati zawe aho ukorera ibi bintu byawe byose, ugasanga nta kwiyubaha kurimo. Imivugire yawe, imigendere yawe, nta kwiyubaha kurimo. Guys, nyamushaka kubaka urugo rwiza, ubyigishwa n'ubuzima uri kunyuramo cyangwa se n'ahantu uri kuba. Ibintu ni package umuntu akwiye kugendana kugira ngo tugere kuri intego runaka dushaka. Ku bakobwa babwirwa n'iki umutipe muzobana? Icya mbere ni ukuba umukunda cyangwa se agukunda. Icya kabiri ni ugushira hamwe ibintu byanyu byose mukabishira hamwe. Icya gatatu ni ukubahana, mukaba mwubahana hagati yanyu n'uwo mugiye kuzubaka. Hama iyo muri kumwe ntabwo muba mubana nk'abamarayika, sibyo? Muba mufise ibintu mugenda mupfa, ndazi ibintu ntazi, donc urabizi wowe, sibyo? Mukanababarirana mu gihe runaka muba mwakoranyeho igihe runaka ziba zakoranyeho aho ngaho niho ushaka kumenya ko uwo muntu ari uwawe. Kubabarirana, gushira hamwe, gukundana, kubahana, byose. Fiançailles ndende ikintu ifasha kwigana, ndakumenya ukamenya, sibyo? Hari abantu benshi bakunze kugira fiançailles ntoya, sibyo? Kandi bakagubaka, ariko ntago ari amahirwe ya benshi, sibyo? Amahirwe yawe ntago ari amahirwe yanjye, ariko fiançailles ndende ituma umuntu amenyana n'ubundi birushirijeho, kuko kameme nanjye byarambayeho, nagize fiançailles ndende kandi byarankoreye umuti. Umukobwa yabwirwa n'iki ko igihe cye kigeze? En tout cas ni cya kibazo urangije kumbaza ngo fiançailles ndende. Fete igihe cyawe iyo kigeze, kuko urugo ntago ari buto bafyonda. Ntago ari buto ugenda ugafyonda ngo okay, ngo bon ari ambiance naryohewe papa ndashaka kwishimisha, hama ngo mite ngena nkande kuri buto mite oya. Igihe cawe kizogera mu gihe uzoba ufise ibitekerezo bizima n'uwo muri kumwe. Bon, umukobwa abwirwa n'iki ko igihe cyo kigeze? Igihe ntago twebwe abakobwa tukishiriraho, sibyo? Twebwe tugira ikintu twiga nk'ibyo turangije kwiga mu kanya gashize, hama umuhungu niwe udushiraho igihe, kuko twebwe ntago ari twe turongora nimwe mudushaka. Twebwe tuzomenya ko igihe cyacu kigeze mu gihe antuka urugendo rwacu tuba turi kumwe, turi kugendana, twakundanye, twakoze fiançailles runaka mu gihe runaka. Icyo gihe ndavuga ati kameme uyu muntu dukwiye kwiyangaja, twakora urugo, twakora umuryango. So uno munsi twaganira kuri izi points zigiye zitandukanye ku bakobwa. Ndizera yuko twabyizeho neza, ndizera yuko twaganiriye neza. Uno munsi naje nitonze cyane, uyu munsi naje ndababganiza. Ndizera yuko tugiye kuzagira
itagenda neza mu hagati ya fiançailles yacu turi kugendana. Ndizera yuko ubu ngubu twavyize neza cane kandi twaganiriye neza cane, nabaganirije neza cane abakobwa bacu, kandi ndizera yuko bigiye kugenda neza, bigiye kuja mu ngiro, ivyahora bibura, ivyahora bitahari, hahandi haburaga ukwihangana, hahandi haburaga ukunyurwa, hahandi haburaga karaktere nziza isobanutse neza, ndizera yuko twavyize cane, hahandi haburaga ukwiyubaha muri twebwe, ndizera yuko nimba ushaka urugo rwiza, nimba ushaka kubaho ubanye neza n'uwo muri kugendana, canke se kutumva ubwoba bwinshi buri muri wowe, wibaza yuko abantu bose bameze kimwe, abakobwa bose bameze kimwe canke abahungu bose bameze kimwe, ndizera yuko ubwoba bwose bwaheze, kuko nta muntu waremye nk'uko undi yaremwe, twese twagiye turemye ugutandukanye. Twabanye neza mu kiganiro cacu, ndizera yuko muri partie 3 tuzotumira abantu, canke se tuzogera tutumira abantu, tuzogera tuganiriza abantu, bagende batugira inama, bagende batubwira ukuntu dukwiye kugendana neza n'uwo turi kumwe, dukwiye kwihanganirana, dukwiye gusengeranirana, tuzogera tubivugana neza, ntabwo tuzoguma kuri kamera twe twenyene. Ikindi naco nzobazanira n'umugabo wanje nzobazanira n'umugabo wanje nawe agira ico avuze. Ushaka kuvuga ati wowe none kuza kutubwira gutyo, uzotwereka uwo mugabo wawe, nzomubazanira ndikumutegura neza, tuzoza tugire ico tuvuga, tugire ico nawe avuge, nawe mumubone, kuko mukunze kumbona cane kuri kamera. Ndizera neza yuko twabanye neza kandi twishimye cane, hama ndabakunda cane gose, hama mwibuke cane mwibuke kunyandikira, mwebwe mwese muri kunyandikira mubikore cane, munyandikire, munampamagare, hari nimero ziri hano munsi, muraza kuzibona, abari kumpamagara Imana ibahezagire cane, mukomeze mumpamagara, mukomeze mumbwira ati Sisi bimeze gutya, turi kugera hano hantu, hari ikikora. Hari abahungu ejo bundi baheruka kugenda, abakobwa bavuze ngo abahungu ngo nabibasiye, ndazi sinabibasiye, ariko hari ibintu byinshi bagiye bampa témoignage nyinshi ati twarahindutse, noneho biri kugenda biza bukebuke. Ndizera yuko namwe ikiganiro kizobanezereza kandi kizogenda kihindura ibintu byinshi mu buzima bwanyu. Hama mwibuke gukanda subscribe na share, meme na commentaire, mutubwire, mutuganirize, muvuge. Ndabakunda cyane, ndanabasengera. Ciao ciao, merci beaucoup.